nka efiri biara megidi se ene Awurade adom ode akyeme no mienu yanto entuaka se yetumi asore ene de ya watudin se ebnade na tekrema de ya bodwum na se moje adi mu afuru sania megidi ye se bibie nsi kwan a ebetumi adi kan ba wotrim aba wadwene mu se wotumi de nyame ase Senye ni penyina na enya ne sede me no mienu enya ne ne de sede woni ehuni sade achimi no mienu na sempo Awurade amfa ne de ya nkame ye aso de acheyen dia sase etumi danase eme bushia me mama nkran Fa kwanya enso fanchi emfiri Adom Ahengua animu dwumadi etoso mienu emre wo baby biara wote yenka efiri biara amisa se wo hoto sei minim se nyame adom eye na sampu bi ane man shedan tuto yi se de wo pe no ebia na enu akura wo koda no wantensem bia eye papa Raba kan semino ewo mu aya medepa ne se wose let the weak say I'm strong let the poor say I'm rich eni ma ne de se me pe no enkanfo anu wie peye maame se me nsi dan se me ntoka se me nware de se mpono me ntimi nuru ba bia me pese me duru nanso nhranka Awurade a waya madom sampo satisade bempo a on kasa de waye mmere nkasa me medin Jumedie ye Bishop Yaw Owusu Ansah anche bia bere pemo batene nka mi chinchim afidie na yade twen no so sana osofu ba aye prophetess Agnes Sasu so ewa hadru hadada ye nyina ye Kristo som nyina so de nyame nam Bishop so na homachi atiti se ye nyina mu no amino mi no babra toagu na bita na de fahwe nkame ye opeda na se mabra woda na se so no na wo de wakwan nyina hye ne sample de amefa se prayer points watching timone emu ensemni bi wo ho a de pa yam se fe dikal me bi bo e bi so e de ekire wo same wo horo mensa nani amedi Yesu moja no na wo horo mensa de bia me kro shop bia mewuru da bia mekomu office bia meko sorry ameko idi ameko yese me ohoro mensa me de mitimi dane no sa eye Yesu moja the blood of Jesus ana me de ohoro mensa Nasa yakasa me nkatama no nso a so na me nshira wate na me katama no a wabotaye o nyina so ma me Kristo so ma brabo se me kurama no awo niema bia emmoa me kurama no awo nsem bia makeka me kurama no awo de ade me bekwa amaniem me kurama no won konkonsa ho me kurama no wa atrodie ho makatama no na de osade to aso ya me social distance anonso so timi ma me hunu se e wo se wo bonefo no me ma ne distance o mabrabo mi se wonya ma wo se prayer points na from the go se me ho free no aha obi o hwe a wona na nante a emmoa wo no se wo distance excuse me me ka Bishop preach baby na o se baba wa na moja tu no na nipa nyina nim se ne ho bon na wo bon adwene pose na min susu hwe hu nkire obi a mama distance aba me ne me nkomodifo no ho ntem na me face se ma de mekọ Yesu esa ne ho abon wanu na wo se mu atwene ho na wo atwene ho ba o nim se o mo ma ne kwa mo timi akoso Yesu na tade na no eduru bia de wo na wo ma ho distance enti ade bi wo yare no yenka sa ye o mom abebie ye ni wo niema bebre nsoso ho ana no pay Jidi yesa dia wu komu biara
Onyankopon na wo ye odimafo fananti ye na babua wonya kwankyene wabra woni anidaso wabra won focus wade bi esi woni so akosia yem ti na menye bie sama nyene ma ankosia ankobɔ mpa ye bie bɛka sɛ ya kwankyene kura ma anye bie nti wo ye nyina ma me kai bra me kai pa me first time be hunu awrade ne ase ya kwankyene na me yes best to I mean, what you memoir na Mashada ye din because me nye bisada ni time kra na fe me de me ho agimna me ho na bob 11 masumasi entodiane aduane ni bedru ye ne esi wono mo na bob bes chese me hwa yi na bob bes 5 minutes to na me start ho me sa 12k na me sasim ma obani 12k na me sasim me just me bia obi ye nti na me ye bia asori ye nti na me ye bia bia ye prayer or say wo ke ka wani mu kire nyame so mpa asa wo ye wo na wo ya wo so ya mobi asana tiama eti na no pe aye brother position hu ye na o te nsem bishop di gu wie mu ma ye ora dem pa ye sabaka o she ye bossa na kwan bia so so fa no so ka ho homa ni dru ba bia na ye twetwetwen ne bibi kakra abono num apa ho sima enso wabra wosofo kwa manukri ne edamreku ke bisha ye nyina gina no so mompa ye mensa me wohoro no me wohoro ma botani pa ni so de ehunu nsensuo ai bo se yetimi fred ye ni homa ne ba se metimi dane ne yesu moja ba ye adwuma ba bia wo bia na no pai ye kwa awrade ani wada na se awie na wakamfo no na watontrom no na wasra bone fache na mo a wo tio nso no de ba hya wonsa commit your way baby awonko baby obegina enti afedi ka no mama edo headie odi for ba Agnes asu afedi ka ya ohuru yensa awade e ho ma Yesu moja na ohuru yensa in the name of Jesus ensu kwade emwa ba Yesu moja de ekasa amen edima eko entino sa wo fa Yesu moja de ye bibia ewie peye okay okay tinya say ye ohoro ne trasa enye se bia because on sa no ohoro dru ba bia enye efin so so ohoro ento ohoro nyina ma wadwen nyina hu ene wani obi bia nye se we de nye nsuo keke Yesu moja ena me ohoro because Yesu moja eku atamfo Yesu moja ekasama ye ekoma ye eji ye eyi ye firi nkwasom ye shadamre mu kra Yesu moja etumi yiye pie enkonua da ye konho a Yesu moja eyi sa nkonua na ye da efi yeso nti Yesu moja de tumi wom eye du man ya bompa ye fa edikai aka kire ruade se ne ba bia wo horo nsasa wo bekobia no Yesu moja ni nwoshe ne ma biara akeka ho nkeka wa entimi muo ma onuru ba bia wo bedu na no pa bia wano na bompa ye wo fie wo ka mo ho wo dwuma mu fe ne bia wo dra dwuma mu ko na ya fe na wo ba fie na kasa ja ruade sa ruade wo moja no ma moja na me de wo horo mensa moja na me de wo horo ma ko moja no me de wo horo ma na mo ti onyara nkeka wa biara akeka me ho ama empo Pani for the Yames Yesu moja ensio biara me de beku mensa so dane Yesu moja me ohro mensa ya ohro ya pani sa
wɔntwerɛ bɔne ɛsusu fa ho bia no ɔde ne mogya ne bɛgu yɛ ɛbɛfa yɛ bɔne soa ɛwurade na ɔnɔpɛ wo mogya no ɛde ɔrɔ yɛn nsa nkasa ma yɛn ɛde ɔrɔ yɛn nsa nkasa ma yɛn ɛnkasa 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 ma yɛn anɔpa awia ɛne anummerɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu ɛsiane sɛ wɔyɛ Nyame wɔyɛ nokwafo wɔyɛ tirinini wɔyɛ bikan wɔyɛ Nyame a ne nsankyerɛnne gu so yɛ adwuma awurade yɛde anim sɛ yɛwo mogya yɛ aba yi nyinaa mu no awurade yɛde wo mogya yɛde wo horo yɛ nsa na mogya Yesu yɛbɔnefoɔ ne nsesa adwene bi yɛtaakyire sɛ yɛde wo horo a awurade adama yɛ yɛkorɔgye wo sɛ sɛ yɛasɛm mo yɛ bɔne te sɛ dabrama ɛbɛho a yɛ sɛ sikyerɛma awurade na anɔpɛ yi hyɛ wo ho animonyam hyɛ wo ho animonyam the blood of Jesus 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 Psalms 73 verse 1 and you jina so fair decay mejidi yesa ni nyina nso no awu foro na won so no de asi woni so no na me bema ho kwan me pa bebre nso aboa to so bia me yabon pai Job chapter 28 verse 28 so keep a social distance from evil so ma distance amba woni wo bonefo ne ntam ne nipa bonefo bia wotim se nanum nkomo bia na emwa wo ben hu bia wo de obi ho asam na eba wo ben hu bia wo bedi nkonkonsa wo ben hu bia wo de aboro nsam na eba nanum nsam nyina ya sikaman ayeye nkono ayeye nsai ayeye ntwitwa bone kwa na firi nanum oba Job 28 verse 28 ma ya sa kwa urade ani mini fia wo ka mu a wo ba bia wo bia so distance so me adika culture bibie ni wiase ba accident de nyame ye nyina chi no me no mienu wo nyame bia ya dwane to ana so distance urade mu a na de boni bia no o ma wo ne distance ntem ntwe an kwa chiri o ma wo yare ntem kwa ntwe o ma wo ni wo wo ntem kwa ntwe o ma wo ni adu wiase ntem kwa ntwe o ma wo ni aka ntem kwa ntwe Mama sijadi kwa wampaye wawu ni mkabika oh awurade yamaye awurade distance social distance awa wariye mu obone so ne ade ntutu ya biba ya wampaye awurade ye wo ba sema wariye me mani social distance on abrabo ye wo pese ma dwuma saye awurade mani distance wo ne ntam ye wo pese ma dwuma guo ye wo pese se bi business so oya obonsam afa ni pabito wo Yesu Kristo dirimo na brada no pai distance ni nya juma ama brabo bia makro bia mejina bia nantia bia biara awurade social distance social distance wo Yesu Kristo dirimo esansa wa ye bi pai esansa wa ye bi da okasama fo ni wudi na awurade shawo ni monyam 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 awurade boya ni my social distance awurade biara wo baye na ye di maye bekasa maye bedi maye bekasa maye tamonte ye wo bone fo no adam kwa bia so ye de tamonte kwatiri ye wo ba mi a wo ya de ba brame mama ni tamonte awurade di wo ne ba wo my Ghana wo fisa bi de ya de ko de we ababa wo my Ghana ababa wo baby wo fa baby wo ba wo di pam yesu wo bie na wa kata so wo yesu Kristo nyonko awurade ye mpai bone se na no pai ene ne tamo panche wo yesu dir ma social distance wo be kasa krafa ho ehun afutio ne yeto ato aso a amen say you social ho distance ama wo bi no bebre ntiasia sa ya Christopher eno na bishop o de atoto wie mo de ama ye ma da nyam njira bebre yeah wo tso ho afi bibio yo nkrofo bebre ho woni nipa betimi esan wo hwese na ne suban city fa okay
I carry a beer and was so strong. So I'm well, Brabonumua. And oh, sister, just saying, bread to say, Bishop, Monsieur de Buono, or your nipple beer on Kanku Sam. Woo, Botocrano or can be bearding. Pijak Ujidi. Ana Miss Monsieur Bibi on me kai bibi. Na me ye free baby ba me no etike mo ana. Ye du baby na me kire ne se asmesi ni asmesi hana omo ya sofu hana omo ko ebon toko ayi dan with o se eske mi sofu. O se na o se no me ko preach baby no. Wo mi no wo preach ya wo ko preach. Asomne ya me da. Se yampesa and we are nipa mpesa so we bibi no bi beka na obetereton yampe but atene ye e ma ye tue ho fi monefo no ye tue ho fi nuoma bone ho ye tue ho fi suban bone ho enti bishop me su no ma bebre fi no woni ne namo a enya wa just obeka ngugu ase ba ma wani be because we try say they be no ne open na eden obeye because Kristo Yesu baby be no ojira ya o kan ngugu ase and yet ye hu free obi ho wo de hwe nipa na won ne nam no de bia nsam emfata nsam enye nsam emfa mpuntumma e na oka e se hu se nipa we omwo wa brabo mu and as I say, that what you if you know, we positive things and not okay negative. Sending power no, and to me, Mamma will kiss or some, and to me, NCP, and I ain't we pay a one yamimu. And in your BNS on and Nancy, show Yakuna one and Namono, send a Nancy about wow, and I am wow. Now I am wow no, as I saw what you if you know. Or the twice be wicked, obi wicked man. And just say, and so with me, a radimua won pipe on social distance. A radima and no one a friend say, only one for tam quine entry. Yes, I mean, Kuno, many in Tamon tree. There were no back answer me, the mini ye da. There were no crossing and there mere many who some pass messy when Yami me mompa yen so. There was a 70 minute one time action because and primpi no and coffee bay near and Simbi or more car a my yet me a can you show him say, as one more need a swing in us. As any mean to me, ye, and no, and what they at what was so at the MI Ugusu 80, Adom 106.3 FM, Nani and I know, Jumedia, Adom Ahengua, on Sabeka, call my Facebook, na say, open separate upons Ninano, a Gugua, on Sabeka, your 14 days, and no, I living bread bishop and I shall to be beat Sabian was sorry, and ye be a wait me to home Ashemubi community for Central Sams of God of the AB, and so 21 days, if I want to sorry a praise be Methodist, Roman, Anglican, what a baby are sorry no be an a bia nim and Nina Mono also bet me the home Ashemubi. My dear Bishop Yaw Owusu Ansah. To be a man on son of so then Catahono so Catawano and to maybe an hour Pamana ya Catawano and Frank Catawano Trasa Yadiano Nanso home family so Catawa Johnny. Wo kata wo asiama yade no wo kata wa no just say I say wadwene wo bonu pasa makata madwene sanitizer no wo de sanitizer wadwene free niema bia emwa wo Nyame adom yensa aka Bishop Yaw Owusu Ansah. Amen. Nyine me say Nyame adom share ye bono ampa na nso so obeto aso. Amen. Bishop SKPJ matching. Ya eja. Odifo banzo so matching. Eja oda. Me si ho twen
misi hotwen said the bear in ya because na ya somni ya sorry asafo rade Amenchia ebusuafo wo fie nyina na mensamu mu nyina kwa bamra dwumadi so omo Facebook nyina omo de mehwe omo dada mehwe omo nyina ni ma koma mehwe omo nyina sene mo Facebook na omo de yeso Arapenzo so da ya bofo ne ya jefo ne ya yefo ne ya buafo ne ya jenkwan ne ya wura yenda sibre nyankopon no igusuda na se papa ena ye 7/7/2020 ena ye da toso enson ewo bosumi ya toso enson infimpimbi no aduonu ene na duonu so wenti ene pabibre wasada yim ene pabibre wasada yim ene pabibre wasada yim nidim de obron sama hwehwe nanso so se ne nyina enem se owifu amagiso oba bewia no wakum no wasai na yewura ne yaje nkwan Yesu Kristo de okan se medie mema monkwa de me ba se me be mamo enkwani asomdue ne ne moroso I will give you life more eti say the Satan ahihye na nyano ne ye ne mom ye hwede onyame ahihye de amayen yade ye kai enra jona me no bi chate o se papa Pacho one san organize all night and now say one organize prayer and fasting. If you say adi igusu kosro dodo. Yadi na kosro dodo. And menya branso na chate kama. Olisi yebeye the all night kura ye the intime shia one-on-one kura the yebeye na ya we say ye what can ye what be said ye yade no kosoro enya ade yade no te kofom makana wa fidie so a free last week say once will be kurampo koye tester chepa papa kuransa na results naba chepa 1 week also more than 1 week it nipa no kura na nsana ne de ebeba no ayebe hwe no na wode ya ono so de asan krofo bebre it just ade no ehiansi nyina ya ahwe na sede na osofo eski ka no ye de mask no she ya no ye hohoro yensa ye sanitize yensa eruti na ye ba na ya bode wuro so de ama wo se ye wo center awma bokama ye dwumadi etimi eba wonchen etimi sira oye nyina hwe yi enye Ghana hanko ba bia ko suru kra di America di bobo kra o America and the course is a player too. A course is a player too. Just a woman playing is idea no class and I be and the was and idea no so a in the panel. But the Yakra dear, yes, a ye, Kakra, Menkase, a ye. The Momia Ghana crowd, just a near stubbornness of our heart. Matthias and Power say. Ekekana na ntisa de mo makoma dintra ye yakoma ya den dodo eti ye nyina na ye moya ho modene se de be ya ye betimi ama ade agina ne srewa ye kodwom na ye kwa yie ne ye kwa ha asori kura mpa enke hono kura ye save no yesio asori de menkwa asori Satan Yesu moja kawanim amen Yesu moja enka Satan yanim because ye den na Yesu Kristo na yase enipa be kase wo kokora ya de be yawo
Say when you say ten sunsum abayi sunsum a ewo onu mo a wo person wo me say enye Ghana nko all over the country, all over the world. Maybe I must don't go to church. Mukwa sorry kura mama ntojom. When you say ten sunsum it means mu a ye ne ewo fie ne ade nyina no. Wo fie no. Na nkora ne hunu se wura Yesu ogusu ya anwanwadwuma. Amen. Oni ufie de obi timi me stopo. Chire wo ma no se Yesu gusu ya adwuma. Yesu gusu ya nsankyerene. Ye wo mpaye bia ye bono every day Monday bia asofu mpanyifo Ghana ha no. Omuhia bo mpaye na ya metete hobi. Na enu mpaye anu mo boni bi na oyan kura wo schools mu a students, you know, a lot of parents equal you mama befie, obi esru. Obi equal you mama befie. And so the thing is becoming scary. But then, you can kind asem fuebi. Na, you know, say a man penny crown with the fee. I tell you what you know, what's the beya. Ya day beer, a ban office being cano. Na me say yentimi nyai say ye monne sompaye eno de ye sakura ye bone first Samuel me David can say was Samuel di for Samuel was say maybe de ma mompaye kura ma wo man no amaye bone. If I don't pray for the nation I sin against God. It empire no de be koswa ba ye bebo Momo Facebook no me da masesani amonso mo ba hona mo twere mo ba na mo twere de ye kene nyina bi send to kra wo pa obi aseda e de ne number beto obeso order center 054 111 and 10136 054 311 0136. Enti me mamu amu wo Facebook ni nyina kwaba me kenkan baby enra ye kan ye no na miti kakra bi ye gina so ne yemfa mompai emfa mo empai ema ye mampanyine mompai ema ye ho na Filistifo ene Israelfo di akon bio etichemo ye edunum 2 Samuel chapter number 21. And I think women in area Dr. Adom Ahengua was also on Conqueror because the time I may be king come see a pigeon no and one on Conqueror for dear no Yana as we Ujanin was a no sending a no Sunday message. One minute I was sending on Conqueror on Conqueror assume you will be yet the on Conqueror. And I thank God for such men, their encouragement and their prayers. Now, Filistifo Israel di akombio. Na David ni nkrofo sane kone Filistifo no ekoko. Na David breye. David akwa mefedi wa bra eniho. Bible no kasa kekeu. Na David ya breye. Wodi kanfu bia the wodi domanim, wodi asafwanim, wodi abusuanim, wodi womayanim a. The more you fight, the more you go to war, the more you strategize, the more you become weary. Oriboba. So the kron say na David breye. Papa. Yeah, you become so tired. Na David breye. Na David breye. Ebushie biara ewom. Baba betia school fees for top money or high die. Ni nyina yakon. Wo ko afi buti. Baba na fe de wa bre. Baba bre. Ya wabre akwasi abre kwami abre in the battlefield wamu wako
Bible say ne fe David ya bre na brantie bi wo no ye Philistine aye from Yisbi Benop ono ya brantie a wo so by tre na brantie no ese David strategically and who say David ya brankasa what you say kan kura enye yie wo pejane say wo say David ya bre it ya brantie no concentration nyina mo ku nyina no na ni nyina eni ko no bibia so say David's movement o David ya papa ya adano wo kum Goliath ya wotenti wo me you know and na de yensu yanya no wa bre kanfo no hey e wo di kanfo wo say wa bre they want to attack your leader, they want to kill your leader. That is what I'm talking about. Your man Pagini or Kwamba what 75 years old. When this 75 years old. It was a woman so buano pa and me and a we must be observant, we must watch him. Yes, channel. Now you dear Benny a bit to me a Jinaye. Abusia for software would do anymore. Which means all working very hard. Wabre. Ukuru wabre. Wabushi opinion wabre. Esesewa we get beneficial. We get a shida free in horror. We also do when it's shanwo. Now buano. Ebrana so say your pound. But Abushia, Mawani now because people that are working for you, they become so tired. Now time for a brand in front of Yisbi, Benobono, a trace kakase, or kwa David. Or kwa kukum David. And young friend knows you or China Ukuyada or China Kuda or China Yada Kuda. And name me per se, your bomb pie. A year 7/7/2020, you know, they see a bomb pie say, a nipple biara within the near sea and so our weakness. Maybe I am walk, maybe I sin to walk, no person will bow to, no person will fun to no person will dinner swa the Ebrea seno. Yen to your name call man of pain. A brantiano and David who was so a brano was a haya and a David. Ahaya and me David. Is there anybody what certain eye, what certain agenda, what didn't need the near sea or penny be ever Bushiam, ever Safum, ever or Maymua, and now the pay baby, I will be out of the 1 2 minutes. I cannot. Your bombay says, or be Biara, or didn't near Sukunoso, or be Biara, or didn't near Sia Bushia penny so, or be Biara, or didn't near Suama penny so, or be Biara, or didn't near sea, or some of penny so, or be Biara, or didn't near sea, or be Biara, or didn't near sea, Ghana, the leadership, where they see wickedness. Lift up your voice, lift up your voice today. Now when you want to pray, they know that we have become tired and weary, and then they want to strike. What's the same?
my weakness, they want to capitalize on my weakness. Oh Lord, in the name of Jesus. Kadima sandari matunami kadi yandini mikanduni behandeni bahanda. Yakaduba kazuka dikini bikada wandi dikini kalua kani bahanda iliba tu zayika bahanda ribazuka ribaha bakidi bazika yandi adani basayaka kabazo yabeki dikai kada ayadi ade ayadi ade kada ayadi ade Alimada mazanda ni baba kutaka mazika taka mahanda ili baba muzada ni basarika nama ili bahanda ni makanda ikamanda ni mahanda adani maganda ikata kamanda kamai adani maganda ikata kayakata yata. Jesus. When we become weary, people close to you will not know that you are weary. The enemies can see. Kamadia Kadiantama. Mema Yamra Ayim Poguru. Jesus. Ayamra Krumboguru. Ayamra Emanguru. Abusia Yadusia. Madam Yadusia. But I may begin to pray into this day. Your prayer points, you know, Facebook, prayer points for the whole day. I consider them Bible, for prayer points, and then for Bobisa, Upebisoa, which we have friends 0509151010. You must send the amount. Prayer points for the day. Abusia, sit out to wonder. We will fight till we die. We will fight with a little strength in us. We will not allow the enemy to cripple us. Running to the dimension, running no more, running cow, running more, running house. Running mambo for one more by Nick cow, we see. And running was travel from Emowasu. Baby, I want that baby. I want you to be. May the Holy Ghost baptize you. 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 In the name of Jesus. Amen. Bushia Bishop Yaw Owusu Ansah Hotel Kama Ahana Yadewo Great God Great God how many of us have DJ Nsoasa Baba Somo me Patrick Ibrahim Yadewo SCA sanitizer no say opese won sake bia once again bia na all kind of na fa pen na fa phone 045111